onya 60 years in yeso onkofi enunti wadi na nado atemadia ba besi na papa wa bobrache na nado wo na moy wo papa wa bobrache na nado ne mawre kra ne na nado yepe ne mawre na nado mawre abobrache wo papa udin samfu na se mampanyini nsoso so a wo me say now je fuwe e wo castle je petition kwase NPP hwehwem na mahama de no kra de wo se na sem e kina wi obewu nkrata me de baba abonten sa oye no was so nima matiambi du kra start ho investigation no ja hokoye enam se wo kana wonti ase enti rinti wonja na nse no wajimi nti wo kan se ma men so so okeka nkwase asem awia o se na ona bo Canada Japan ta boa NPP no wafiru onka ho onya me say bo nyoma PNC ni CPP mra power oso betu NPP na otu o mo na wo fine let say makama hama because they say no o ton the attachment into who can be among aya fine case no we raising so nima so wo tie na numra go to police here because asem no gusu da ho na dance ya me de call ye ntinu me de yantima frame biem so nima me catch go them find out from them in SMP such a lonely person wo na me fa say wo wura ma boa bi ntina na nje no me kan wasem no me fa say wura ma boa bi ntina na nje no wasem nyia me wa wa beta na anam wo sara de oye okroma ne say onama no nyobi bunu fa so fa tania no de akọ islegon ho madam fubi tonton ka ye friend dukes no akọ dukes and name sro je 5000 na fa ka yi ma menyere no de akọfa o de afa kofa kurom no de oria no de akọ akosi wo dan niama wonya box sika wo lefty oil na no ana ade kọ ware ante ode kọ ware ante nti wadwene nya aduma bible say new na danger so wadwene nya aduma nti ukọ ware maami obetima wo na aboso Japan IGP frames said the Abeya Kwejo Jimmy Wuni Onia TV and all the lights move to me pay information na mabekasa first no Captain Smart betnawa hey auditor general report Faba was so asoko auditor general report sika because ye ni muhwe aja dey na me those times anteboy auditor general report me e dey en fa me ho afeya ni be fi na ye hu de auditor general report ni ma sa Captain Smart da ni na no da da ye kwanya wo peso ana kwanya wo peso wo faso e de da Ghana for no but una me nai obaso anu wa share na tie ha wo be ye auditor general na esan say ye ni information ni bi ntine ya je adi wo mo etoka ase ma no etoka ase wo mo esuro so mo information be ba bonten ye to dan ma no na ye sei ma no e no dinya no ho sei tab because me bisa sad we Mumbisa Captain Smart a dear Juma pan or other than so be media Juma Bay pan or ye answer no be media a Juma Bay pan Sabia Kufado a Kufadanya Shekrano ye who ne Juma warrior and sana or baby president now Captain Smart to answer now obey yes who be Jina consul anyway I don't know Eradia Jimmy and crassy journalism and I take Ghana now because there is no seriousness. You take Ghanaians for joke, such an idiot guy called Captain Smart. I, for one, don't know what is smart about that fool because not only does he lie, he doesn't even know how to cover his own shit when he pees or when he poos. Felix, make a new plan and come back. Felix. Oh, Jimmy Ford. Jimmy Ford. That smart guy is a fool. And it is funny, say, Ghana, we are talking. If indeed this guy is fighting for Ghana, the pen won't say
Sebi South Africa media for news morning show early morning drive show at say nipa ni na tune in deep information ya kasa na ke serious thing na crofo fam aba no obetina ojai that's ramete yay kwakwasia na obi te wa na dwiri mo ya ni hey na abodamfo ahiafo no gu ase okoka yesikwasi wa no oya ukoka yesikwasi wa no oya na sabe ma no nya ya last me kana ha makofa mpataku ene nkyere bi we no de aba no menkeka wo mutim firi so sei makofa mpataku we no de aba no sabe mensisi won koto sei Felix. media de anka di no kro ni nimu ene wanya jimi for TV station for bi so support no eno mudi jimi Ekufu ado na mo sorry a mudi na tem no onu na 2001 and I believe it was in October I stand to be corrected and on my repealing criminal libel law said the beya Captain Kwasiano benya na no atuoko gina wonua TV ne Kwasia sama card yo pe edita uragu no ko mu te sebe they are all kwakobo e boxing na nya jimi e kurasi ni da ben wo say wo joy program so na ta uragu no ko mu te say de wo be bia be kwan Kwasia kwa da men kurasi fo jifo we num aba betra Ghana radio so Ghana TV so ene ye da de onimu no no anu so ye kurasi ni jimi Kwasia we da wo sorry a wa kwotena ho na woman views wonye jimi fo sabi wonye jimi fo na nke eba ne sen na Captain Smart we etumi de Ghana fo adwene ebe di agro owo Adum FM wo be da yesa Adum FM sa afa be wo so oja me se da ben na hu se kwabena dumo sebi mo fancha me mo se tawuru gunuko mu sei e ma ne space Kwasia kwa wotie yi eden sumumu asiwani mundu mo amu wa tire no mu mute mo mic yo na mani Abraham sremo mo confusion me what you say wo sorry a wa kwa kwasha dark Captain Smart no wa kwasha Kwasia dark no de tewuro o de agunu kom ansa no obedi Kwasia asem no ansa no obeye pani ansa no obeye authority no na wa beda dawo erade anya bededio na ne hu fifre ene onyam kenyan kopon na Kwasiafo bi so de akire na girl bi a wa ya te say sabe minim se munim simpabrodo a mo amunim simpabrodo